ubusaza zahorane nawe Chika ye aro mwayumvise mubigenza Tume Tubisengere Wagwan what's up pizza clearly this shop we want to pay for let's get from 80 badacereza BBC Ikibisa ngwamatsikuba kutomaza kushaka mu bigano byamira ko tibto va saving nabyo sibindi amakuru ni mashasha cyane nakubwira ati ibintu bintu byamaze gukomera umuririmbyi ni Adrick Akim akaba yamaze kuzana indirimbo yitwa Reka Tubisengere ni nyuma ya haririmbye indirimbo yataziriye ati huzana ari kumwe n'umuririmbyi kuba mu gisagara ca Gitega hitmaker umuntu akomeye cyane nawe suyundi ni DJ Fernand bariko kwashira hanze indirimbo bataziriye uzana indirimbo yakozwe n'abantu benshi indirimbo bigaragara ko abayakiriye cyane n'amashimeshi ni akaruru keshi n'impundu nyinshi bavuga ati hozana ni indirimbo bigaragara ko yinjiye mu mitima y'abantu benshi haheze iminsi mike cyane kandi muri bya Adrick Akim yari karahiganwa muri higanwa ryataziriwe Super Beat Award higanwa muzi neza ko ryatanye kiriko akiri Adrick Akim ni yashoye kuronka amahirwe yo gutahana iryo higanwa ariko biri kose yavuze ati ni mwebwe mwabikoze kugira ngo shike muri finale yo muri iryo higanwa ni mwebwe mwatoye indirimbo huzana kugira ngo yishikire nyene mu higanwa nubwo atashoboye gutahana agashime k'imodokari aho muri bya Adrick Akim yavuze ati sishobora kunyoteza abafana banje ayinjira neza na neza muri studio azana indirimbo akabisa uri kurumviriza ari indirimbo itwika iryoshe imeze neza y'amajambo akomeye cyane y'urukundo akubwira ati neza na neza uyu mwaka ategezo kusezera n'amajambo aryoshe y'urukundo babantu mwicwa n'urukundo babantu urukundo nyene rwabarongora ne atari Adrick akubwira ati ibihe byose numva nyene ndiko ni hatari bino bihana amajambo abantu tutare romantique rero ni dance Adrick Akim yakoreje n'amajambo mu kukubwira ino ndirimbo umvirize gato zahorane nawe wabyumvise no mu busaza bwazoharane nawe n'ibizomubako byose azomugumane ni danje aradukunda cyane bisengere ko ntiyaragera ni danje ibintu bya Adrick Akim usanga ari byo muri kazoza mwakubwira ati nta kundi reka tubisenge ko Imana nimushobora byose mbega wowe ino ndirimbo uyiteze ko gute ino ndirimbo uyirindiranye igishika kingana gute waguza amamega ndakubwira ko rero ino ndirimbo Reka Tubisengere indirimbo yataziriye Tubisengere ni indirimbo ishobora gukura ku rwego rumwe ikamutereka ku rundi rwego kuko ni indirimbo uri kurumviriza irimo amajambo aryoshe ni indirimbo ishobora kuza isumba loyo ni indirimbo ishobora kuza isumba zya zindi zose mwamumenye nka Jame n'izindi nyinshi mwamumenyemwo indirimbo ishobora kuza imukamukura hari ikamutereka ahandi indirimbo iyaba Super Beat Award yari gusubira gutangura muno mwaka yari gushaka kumutahanisha ihiganwa agashaka gutahana naho kandi kaduga nka kujya kwa kiriko akiri ndiko ndakubwira ko ino ndirimbo ni indirimbo ishobora uri kurumviriza nimba urushe cyangwa ugize nushaka kumva nyene nawe ugiye mu yindi si kabisa ugiye mu yindi mundo uno muririmbyi yakubwira ati ndi muto sindi gito nshobora kwinjira neza na neza mu mitima y'abantu iyakomeretse nkayivura iyababaye nkayisukamo umunezero ibamarira nkayihanagura amosozi nkoresheje ijwi Imana yampaye ingabirano yo kwandika maze ibintu bikaryoha cyane yanditse ku rwego rwa Facebook avuga ati muyishaka ryari ndayirekure abantu benshi abafana benshi b'indirimbo ziyiwe ntibahengeshanije kuvuga ati ahubwo watebeje ko menga nayibonye kuri YouTube batangwe no kurota
batanguye kurazirana kabisa bavuga ati ahubwo watebeje soka kindirimbo twiryohererwe runda ko twitwengere kabisa turyoherwe dutambe dutarike ibintu bikomere bebe byiza cyane umune vya Adrick akim rero abivaje umuntu ababadanseri bakomeye cyane bo mu cy'u Rwanda bamaze ko bashira hanze coming soon bamaze ko bashira hanze akaririmbo gatoyi agace gatoyi ko kuvuga ati reka tuwe turabwira abafana baba barakora ama challenge kuri TikTok kuri Facebook n'ahandi baba barakora ama challenge indirimbo mwe murayamamaza itaraza hama mu minsi mikeyi cyane muri nondwi nyene Adrick akim itiriki ku meza abafana biyorere birire bihagire biryoherigwe erega nta bindi n'umuniziro gusa muri entertainment ndakubwira ati uno mwaka kabisa ugiye ko mwaka mwiza cyane kubera ko no mwaka ugiye kubona ko abaririmbyi bose bashushe bariko baravuga ati tukeneye gusohora indirimbo nyinshi cyane akurundi ruhande ndakubwira ati uno munsi nyene umuririmbyi mumenyereye cyane mu kuvuga utuntu turyoshe utuntu dutwika nka TikTok yiwe abantu benshi barayikunda gusuko batujya suko andi baza mwamaze kumenya muri mvya yiririmvyo no musinyera akubwira ati namaze gushiriki ahabona indirimbo jaje iyo ndirimbo nawe ndibaze ugenda kayidaba ukiryohererwa suko none el pistora el pro mwamaze kumwumva ndibaza nta uri karagira ntihariya na heriya ariko ndakubwira ati ndagukunda cyane nta bindi bintu ndakuzanira no musi ndakuzana kantu gato cyane ukubwira ati Adrick akim wa mwana muto cyane wa mwana muto atariko atari gito wa wundi nyene ikarabazanira ibintu bikomeye cyane kugira ngo mubandanye muryoherwa muve mu imbeho mwishime munezigwe mutarike yamaze kuba yakubwira ati ngira ndagutemwo reka tubisengere nawe rero uri kurabona ko uno mwaka uheze shiri batacaragabwira avuka mu bisengere bifatanye na Adrick akim mu bisengere ari mwaka bizagenda neza amarama mugire ko muyigenza soko none ariko ndakubwira ati ndagukunda cyane ni kigano Burundi talent mushikizwa nanje one pay for skilla from AT Paradise KBBC iyi ni Miracle Tip Top 7 nande hano zo kumiganiro nkibi nande hano zo kumbirijwe nkiri nande hano zo kumba ibintu nkibi atari kuri Miracle Tip Top 7 nimba utarakora subscribe wala hombe utarakora like kuri kino ganiro urahomba kuko uri mu bantu batazoza barora byinshi dushira hano ubwe ngo tuneze guturyohirwe tu enjoying kabisa kora commentaire bike byiza nkora na byinshi bibi ubimbarire muri commentaire kubera ko dakeneye kumenya hehe hamugaye hehe hameze gute hehe hameze neza ndashaka kubimenya muri commentaire yo tuhurireyo umbarire ningene ugiye kwakira indirimbo ya Adrick akim Tubisengere indirimbo iryoshe cyane indirimbo iri kurumviza uzoruhuka umutima uzohanagurwa marira kabisa yo marira kahera kabatira ka Tubisengere nane suko none ndakunda cyane hasta la vista ciao ciao